domoro ametu tany ametu pok onyoni ponyoro meberu lohe kom langi keru choli chayo langi keru choli amedo ni amini yanko ngaber ni kaiti metu ngeyu lo kapesio amenu be lo kate ametu chayi irumino yemin boxing ana ye eberu won kom meo chonye ameti ye choli keru langi tuj iko ni ti chayo joni pengeo kwa inene ni berunga wanera bini social media ni wan muti ker nyingi shwa ngatoro ti upu mere ngatoro nyono bara mere ngatoro achupa mere social media boberu kati ichayo ti chejo ichayo kwani riya pe ya choli wa ya melu munyu yam because uyam beru kanare ya ye tungwa enu do ho yam ara ti bora ma choli kara chet ker lao ame yeru langi itebe kar ya choli yinna changa matara me kon kay nenu la petit alphabetical range en la jo berbe de gerioni en la helokitil petit ba mo tiu tiek tiara bisiel wi ngwen so kay meto ngata meto ko bikop yen pa yeto toti pa yeto papa biana bena cheni pa bini yeto dora ngata nyo papa ngatoro e social media edu yinnu ko me ave neni loko beri bia dia wi ba beri dia no metim be pe kudi wala mo pe kudi wachole moro wane no ngeo pe hawa perwa iwe wan kunyu de bota wo pure ya chole chola de binde bi wello medi nyoma nyera wana wul nyoma nyera gi so wan kida wala beru garen imperam yin ko iberu rohango ya tehermere pienda ko machiel kuri ni no atemo memo yo lo mere nyo diso kene ameti ujojo arejo arenu chi pe romo fixing keep this record keken amejo ko mi jore resie bien inen batin ame buoko itenen para bula me pogo hera be itenen ba muje amejo ti pe ho cha nene tie yili yang cha de ping jujo de nyono ping me yini beru binu eke lo kamejo tie ti komni jo petit creative yela ya chuli apenyo tieni ka gina yiro mo creating eno yinko no lecturing azu ko ngiye ko ngabe ko ngiye ni ana hariki apati bonga mo jela jara awu iruwe ko kito keken itelo ko ngakene ko ma kwa nena ko kwa nena ba ana timo apia ngwenwi bem dogi be good nying la mo nyu ya chole moro donc tout wala pe te nyu ya yem ko cho to sometimes I feel say she feel the same way I do, but she